Tariki 23 Gicurasi duhimbaza abatagatifu Desideri umwepiskopi n'uwahowe Imana, Eufebi umwepiskopi, Mercurius umwepiskopi, Didio umwepiskopi n'uwahowe Imana, Yohani Batista Rossi umusaserdoti, Yohana Antide Ture umubikira. Turahimbaza mutagatifu Desideri witavye Imana ahagana mu mwaka wa 607. Desideri na Didier, ayo mazina yombi azwi ku batagatifu banyuranye ndetse bagera ku 10. Uzwi cyane cyakora kurusha abandi ni Desideri wabaye umwepiskopi wa Vienne mu Bufaransa ahagana mu mwaka wa 600. Uwo musaserdoti inshuro nyinshi bamugize umwepiskopi ariko akabyanga. Nyuma cyakora yaje kubyemera atorerwa kuba umwepiskopi wa Vienne. Biratinda rero haza kuba ubwumvikane buke hagati ye n'umwami Thierry wa Bourgogne bitewe nuko Didier yatinyukaga kumubuza gukora ingeso mbi. Kubera nyine ububasha umwami yari afite, yamuciye mu gihugu anamuteranya n'umwepiskopi mukuru wa Lyon. Hashize igihe Desideri yibera mu buhungiro, umwami yongeye kumugarura mu gihugu, ariko biba nka mbere, yongera kwamagana amafuti umwami yakoraga. Nibwo noneho umwami arakaye cyane, amuteza abasirikari be, bamusanga mu kiliziya asoma misa, bamusohora hanze, maze bamwicisha inkoni n'amabuye. Hari mu mwaka wa 607. Uyu munsi muri Kiliziya Gatolika bibuka abahowe Imana bayo babiri bitwaga ba Desideri. Bombi barabepiskopi mu Bufaransa, umwe Irangere, undi Vienne, bombi kandi ni abamartiri. Icyakora ntibabereyeho rimwe. Uwa Vienne tuzi ko yapfiriye Imana muri 606 cyangwa 607. Naho uw'Irangere yapfiriye Imana mu wa 407. Uwa Vienne yishwe na Thierry wa kabiri umwami w'Abafaransa kuko Desideri yamuhanaga kubera ingeso ze mbi. Naho uwa Rangere yishwe n'abavandari. Umugabo aho kwanguha arapfa. Nawe ntukice amasezerano yawe. Abandi batagatifu bizihizwa uyu munsi. I Naples muri Kampani turahimbaza mutagatifu Eufebi umwepiskopi na mutagatifu Mercurius umwepiskopi. I Roma turahimbaza mutagatifu Yohani Batista Rossi umusaserdoti w'ikirangirire ku kwiyumanganya kwe n'urukundo rwe rwo kwigisha abakene. Mwabiteguriwe kandi mubigezwaho na André, Holyland TV Rwanda. Mugira amahoro.